Jogwa te charmu goro de manne je ka rwainden chalat ne te chirwai rame she mit mak tiang kane tai dor kanu wore rwai de yene dia le re chum gaten chigalat na lok de lat lwai kenyam rawda right the work ne ten quick ka media la mende lar dung nene te ci liwt la yen kalat la gade te jel ka kel dor charoloy ne tungwan me jete me cha kam nyal ka bible jana mo la christian tungwan rodien wal waktan mi ci debate ka dal bi ga tong no raj mi cheno man nyama goro de larie la kon me wonay yene wich ci ne kamero ga kaje mi ci ne ngong chaka dul o yan ga na bang man ko ara bayne ga tejene ne ci yang bay gakka maktam nako jen la nada let we dien mitem go yene ci rodo dir bi changa ye jek pen ga ye chondun kanu wore rajo mo ala tot koy mabur ke tot man chwani ramata kor kene kuma no wal kane ni jen wich donc sianen cha yan ga tungwan che kuma ket cha tren mo di ko ke di cham di kuma poinge je cha chol no ga maktab che lok cha do jen tim de ke li won tam menen yen riuden ci ga jen ci ga robar wi tani ne ke Egypt tani ne ke Libya donc tani chup Europe I don't know to the wood cha per ke yene di alto ton de nana right ton che kuma challenge madong te kor mi challenge ki yetar gambel ke jok Newland kan kor June 14 kan network 2022 mi ja mailing a war tiangana ramiyet ke special force el tot medan de ben wite ke duna me bangor yidene ti more than 30 karwade ka chagatar wood cha perga yene te right ne kade jogo tot available ka ke manin gambel bokkelew cha de pargne Peter ke Paul ke uiva metake yema tare bogdun kwaje men chelet ka kwaje men chelet gambel kwaje men chelet kan wore kan ide tono la win mon chari mugoro bi charulat taram penji me la de lat jiram gaga mo bi gak ci kwet na mo nyodo je ngi dun ka bogdun te ke diw la yene yuro duna Paul ki en John ante revelation ki ne to koken wala raje ci ko madga tap tak reason ko telemenan ko kan explain la gni nyun te cha explain bugul ben chagaru no christian ko kwa kala explain ka tele jaga bible therefore mi tika logic okay mi gweji che yong ken tene di cholo che yong ta mi charia dien dirit ko gwedien on lat kanum ka reason ni ken lat kan paro buna o chokole ability koken cha gwa law en which mu gorije la naganina de kam example yesa Sudan janya nya wante kon ci kan yi succeed ke ci ne tun wan liw ci ko wang na leb ci ne ko ken ben yok wo ci ne ko ben wo yanta ngur go le mo ma de pigu ka Sudan ngai ni ma de je
joy chon nen ti chi ken to ku South Sudan tele Peter mi ben kor mi chi South Sudan blebret tele Paul mi chi ben kor ne te chi lu mun South Sudan da valuable ka kaneden ten mite mu parane ki kanderan ko pal ko ci tek de top ko bulor la kon chwana ro ngar bularan chara la lad ci der jin bo ma de pi ke Ethiopia ngi Ethiopia ya de ping joy chona nat ne di tek den top ka cha Ethiopia be colonize Italy me ci ay les lasse ben medan ci cha kula de jidergi ko ku kene chana de chenga la jangwe di ne tene de porno ka kak kan wo kak ba kam hal jiderg ci ka kak bu kam hal ci na liu medan cha let bang the same man ni PRDF o be wich ka Ethiopia ce be wich bang ci na liu ne to wan la tu ko ne ching kan ji yadik. Therefore, tell a solution menonke. Yene la wielo kun talk a man kel. Gweden gwe yen win mon tejen gwe nede kokene win mon. Chien abe ben a threat. Ko icha bug mu goran quick gwan go quick ran gwan gor jetin no di ti. Ejen dia threado. Media chenga no ral kud kana na. Tijen biana convince ke jam. Therefore, on go de laria. Nete called de shriar. Chuangar ge chut ken. Take a guard. Take a man. Take a gun manikin. Take a nay connected shalon and la comrade nikin. Chigatibia Yinkun to be in a chunk of media to talk a lot on Muriak nor con nor rodan. Go Jin Mugujiran, young Liada more. Chilo de take. Chuanoran nung Rick. Catich run. Gade rudian bad ka nuare tin na tin nuare ti jukuma ci to goro de yen ngarga ka media bi yen ring tin kan be ngada to rudun daga yere anu gwanu kun ci liu ka gormon South Sudan ke ider ka Ethiopia mene ne da mai chur guru abun la ne media ni shang jangar na yum de lo te ki sho da mo therefore real rudun ka kusene to kong Chien karo ada ramadong bi tiej borun ka bugdu no mon ki rado dien mi bialoy yalro no ko bialoy tele mi cha tiju mon chawo ko kon wor ngai kon no mi chawo tene mene chawo la gor ka banga je ula kus chana na ko mu cha chawo tiej ni che go apiate mal